Reversing insulin resistance. Reversing insulin resistance. Xa sikhuluma nge-metabolic syndrome, ibalelithi syndrome likhuluma ngegroup yemkhuhlane, yeah? A group of conditions, yeah? So, njengala, yabona center kuthi insulin resistance, bese kusiba lemkhuhlane eminingi around, yayibona? Nansiyana imkhuhlane leya. Kutsho ukuthini la? Kutsho ukuthi imkhuhlane yonke le kungabe kukhona okunye okuyikhozayo, kukhona for sure okucontributayo. Kodwa the main thing, the root cause of imkhuhlane le i-insulin resistance. So, nxa sokunjalo, ngifuna ukunanzelela ukuthi the reason ngikhuluma into le uyakwazi wena ngoba banenge abantu esengikhulume labo, abantu bayazibuza ukuthi hey, siswami ngathi khapho sebethengile type 2 diabetes baphinda bathi ngilo mkhuhlane we-BP, baphinda bathi ngile non-alcoholic fatty liver kumbe ngile fatty liver, yeah? Usukuzwisisile ukuthi kahle kahle vele ngama metabolic syndromes lawa. Bese mphuma ke ngifuna ukuzo explaina kakhulu i-non-alcoholic fatty liver, yeah? Why kulula kimi ukuthi ngikhulume nge-prediabetes, ngibuye ngizokhuluma nge-BP, ngibuye ngizokhuluma nge-non-alcoholic fatty liver, ngithi ngiyathi ngizokhuluma nge-kidney disease, ngizokhuluma nge-arthritis, ngizokhuluma nge-gastritis, ngoba konke lokhu mphinde ngithi erectile dysfunction, khangela konke lokhu kungaphi problem kakhulu i-insulin resistance, so mina kahle eqinisweni lapha lokho ngibhoda ngoba ngiyakwazi ukuthi into esengizayikhuluma ingxenye ngizagcina futhi unga-unfollow. Hamba odingisisa into engifuna ukukutshela yona. Asikhulume ngama-fruits. Asichise futhi asinyathele futhi kakhulu kuma-fruits. Uyakwazi ukuthi ama-fruits wona lawa esiwadlayo. Kulama videos ami ngikhuluma ukuthi ama-fruits angcono yilawa lalawa. It always stirs a lot of noise. Abantu hayi ama-fruits are-natural, uNkulunkulu wakwadala liqinisile kakhulu, adalwa uNkulunkulu and sithi thina eating from mother nature is best, yeah? So ukudla ama-whole fruits it's not bad, kodwa ngicela sikunanzelele. Lutshwala ngama-fruits, these two things zimetabolize directly ku-liver. Directly. So wena vele usule problem ye insulin resistance, kumbe vele ule hypertension, kumbe vele ule pre-diabetic patient or type 2 diabetic, suphinda futhi uyabulalela ama-fruits, uyawachaya, uthole maybe ufake 4, uyawasika, uyawadla. Okwenzayo i-liver yakho vele isi-loaded ngoba yiyo esibhizi bamba ichukela lela ama-cells akho phela isikhathi esiningi asathathi ichukela, so i-liver yakho is already struggling. Uphinda futhi uzo-eda i-fructose. I-fructose ichukela lelana eliphuma kuma-fruits, alihambi alimetabolize anyway directly from ama-intestines liyakhona le ku-liver njengotshwala. So i-liver igcina isiba too overloaded ngani ngama-fruits lawana, and uqinisile umuntu wakithi ukuthi ama-fruits adalwa uNkulunkulu ala problem, kodwa i-problem vulilihlo akusafani ngendlela uNkulunkulu akudala ngayo. uNkulunkulu wathi nxa unjengami thina kudala siphila ngesikhathi sikhula thina wawungatholi i-fruit throughout the year. Wawungasoze uthole ipopo kathesi umnyaka uzuyephela lokho kule popo. I-apple lithole January to December. Ini akula kuhlala kukhona? No. Ama-fruits ayethwa aba in season, aphinda akaswelakale. Ngaleyo ndlela kwakuvumela ukuthi i-liver uNkulunkulu wayekwazi okay kumbe sichiya uNkulunkulu ena lo umbeliever uthi wakudala, yeah, wayekwazi ukuthi i-liver leyi iyabifuna ukuthi ikiphumule i-detoxe ichukela lelana eliphuma kuma-fruits. So akusafani wena uzelwe nje izolo wathola vela ama-fruits esegcwele, wathi thina sikutshele ekade sikhona lanini ama-fruits lawa abesiba in season. So kathesi i-liver isathola isikhathi sokuthini i-detox ichukela lelana, before you know it sokugcwele phela ukuthi sithi i-fatty liver yichukela engene laphana. I-liver yasiconvert ichukela lelana to triglyceride okungamafutha, that way sokucina sokuyini yi-non-alcoholic fatty liver. I hope yakubamba khona lapho, and sisese khona lapho nanzelela kakhulu nxa umuntu othanda ama-fruit juice. It's even worse nxa usazithola usanathi fruit juice kathesi baleka,
I-fruit juice ngama-fruits amaningi afakiwe kwaphana. Izathi 100% orange juice, hayi akusela la fiber laphana, kufakwe nje i-juice yangikhona kumbe ngama-orange angu-20 phakathi khona lapho, usuwashaya ka-1 wena unathi nkunkunkunku ka-1. It's wrong, like vele zicabangela ukuthi kwenzakalani. Kukhona lapho ngikhumbuza obhuti bami abangabe bele problem liyana dysfunction leyana. Abanye bayangixoxela banjela ukuthi kodwa kuthiwa my sister i-energy drink iyancedisa. Ayisiyo into engakulapha indaba leyana. Indaba le nxa usufaka i-energy drink ufaka ichukela, you are worsening the problem ku-insulin resistance. Into eza kunceda iku-reversa i-insulin resistance. Asikhupheni ichukela lana emzimbeni. Ichukela lilimaza into eziningi emzimbeni. So ngibuyele kakhulu bemfuna sigxile endabeni yama-fruits. Yeah, I have been thinking ngibuye ngikhulume ngakhulumi ngoba engakwazi yabhowa indaba yama-fruits. Abaningi bazathi selifuna lisidleni khathesi. Angizange ngithi yekela ama-fruits, uwadle kahle, ube lesitayila sokuwadla, ubone ukuthi ahamba le fiber, ubone futhi ukuthi uwadla njani, uwaphumuza, uwadle in moderation.